Gospodine Majiću, nedavno su vaši tekstovi na blogu i vaš javni nastupi nazvani jedinim hrabrim činom u pravosuđu. Da li je to još jedan pokazatelj onoga što ste nekoliko puta naglašavali, da sudska vlast u Srbiji ne postoji? Verovatno da jeste. Znate, ako to što jedan sudija napiše određena razmišljanja, izrazi određena razmišljanja o stanju u struci se predstavi tako grandiozno, tako kao jedini slobodan potez, onda to više govori o pravosuđu nego o nekakvoj, nazovi, hrabrosti tog sudije. Da, to što mi imamo sudove, sudije, što imamo određene zakonske odredbe koje sve to regulišu i u krajnjoj liniji što u Ustavu piše da su tri vlasti nezavisne, još uopšte ne znači da je to ono što se zaista dešava na terenu. Sudska vlast podrazumeva upravo to da su sudovi i samo sudovi, jedino oni ti koji donose odluke vezano za ljudska prava i slobode i za određene druge, odnose među ljudima, da ni jedna od drugih vlasti, i ne samo vlasti, nego bilo koji drugi faktor ne sme da se meša i ne može, nema mehanizam da se meša u tu oblast. To je ipak kod nas još, po mom dubokom uverenju, daleko od realnosti. Govori se o tome da nema slobodnih sudija, da nema slobodnih tužilaca, da je izvršna vlast ta koja potpuno pritiska sudsku vlast. Šta su konkretni pokazatelji za to? Vi sigurno znate, i vi i ostatak građana, sve naše predsjednike vlada unazad, recimo 5-6 vlada, mogli biste tako da nabrojite. Kada bi vas pozvao da i sadašnjeg, recimo, predsjednika Vrhovnog suda imenom i prezimenom oslovite, možda biste vi znali da se bavite tom oblašću, ali većina građana to uopšte ne bi znala. Međutim, to su figure koje bi u sistemu podele vlasti morale biti na jednakom mestu. Dakle, i sami mediji daju u inače već jednom društvu u kome je izvršna vlast daleko iznad ostalih vlasti, daleko više prostora toj samo jednoj grani vlasti, dodatno pojačavajući taj efekat. Ali da ne bude da su sad samo mediji krivi, vrlo često ljudi iz pravosuđa ne žele da istupaju u javnosti. Puno puta sam i o tome pričao da pravosuđe na taj način i samo upada u zamku i ni na koji način se ne bori da tu vlast osvoji. Da na neki način, vi ste prosto dužni, ja sam u to potpuno uveren, građanima i da kažete, da oni čuju koga plaćaju, ko je taj sudija, šta priča taj Miša Majić koga mi plaćamo iz budžeta. Da li je to čovek koji ima neke potpuno neprihvatljive ideje, da li on, kome sutra poveravamo da sudi za određena teška krivična dela, uopšte može da zna o čemu priča ili ne zna. Ako ste vi permanentno u senci i ako permanentno želite o bilo kojim značajnijim pitanjima da date svoj sud, i građani će vas prosto diskvalifikovati. Da li poboljšanju položaja pravosuđa u našem društvu može pomoći otvaranje poglavlja 23 koje je vlast obećala za prve mesece naredne godine, iako su naravno već mnogo puta obećavali da će se to dogoditi i ranije? Desit će se, kao što se i dešavalo, da vi zadovoljite neke standarde evropske. I drugo, i nemojmo tu imati dileme. Nemojmo zaista verovati, ili, eto, ne želim nikome da kvarim ideje, da će i sva ta evropska birokratska tela biti suštinski zainteresovana da do detalja poprave stvari bilo gde pa i ovde. I to je velikim delom politika, znate. I onda će u jednom trenutku, kada neki politički kurs bude zahtevao, neke stvari koje uopšte nisu dobre biti predstavljene kao dobre, a u nekom trenutku kada su one mnogo bolje nego što su bile, mogu biti predstavljene lošije nego što su. Tu ne treba imati previše dilema. Ja ću vas podsjetiti da i danas opšte kritikovana reforma pravosuđa iz 2009. nije s početka bila, da tako kažemo, sprečena, niti ocrnjena od strane Evrope. Ona to postaje tek kasnije. Tek kasnije kada se opet javnost i jedan deo sudija koje nisu bile izabrane u toj meri pobunio i kada su shvatili da to postaje jedan ozbiljan problem, ali koji je od početka u stvari bio problem i koji je od početka bio vidljiv kuda vodi. Samo što je u jednoj agendi
to možda dozvoljavalo Evropi da zatvori jedno oko na to, a u drugoj agendi je to postao otvoreni predmet. Znači, nisam za to da se previše oslanjamo na to šta će reći poglavlje 23. Gospodine Majiću, da li ste za ovaj intervju tražili dozvolu od predsjednika suda ili ćete možda proći kao sudija Vučinić? Nisam tražio dozvolu od predsjednika suda. Ja inače kada govorim u javnosti i kada pišem ne tražim dozvolu jer uvek naglasim i na blogu koji pišem i u izjavama koje dajem da je to moj stav. Ja znači ne reprezentujem apelacioni sud. Šta više, ja često naglasim da sam gotovo siguran da većina mojih kolega ovo ne bi podržao. Tako da opasnost za moju instituciju mislim da ne postoje. Da li ću proći ko sudija Vučinić, ne znam. Ništa nije isključeno. Da li ste ikada dobili bilo kakvu kritiku zbog svojih tekstova ili istupa u javnosti? Možda mi nećete verovati, ne, za sada. Bojim se da je još opasnija stvar. Možda me percipiraju kao čoveka koji je potpuno izgubljen slučaj, pa onda nije ni potrebno kritikovati ga. Možda će kritika doći na potpuno drugačiji način, ali za sada nisam dobio kritiku. Ono što smo u prethodnom periodu mogli da slušamo vrlo često u medijima jesu brojne afere. Pre 7 mjeseci dogodila se užasna tragedija koja je poginulo 7 ljudi. 7 mjeseci kasnije postupak se nalazi još uvek u predistražnoj fazi. Kako to komentarišete? Razlozi mogu biti različiti. To jesu, da odmah budemo potpuno jasni, to jesu vrlo kompleksne istrage. Znate, to nisu istrage toga da li je neko ukrao ili nije ukrao nešto iz prodavnice, pa čak ni nekoga lišio života ili nije lišio života. To su istrage koje uključuju timove, stručnjaka, avijaciju i tako dalje. Međutim, opet mi se čini da bi stvari morale brže da se odvijaju, znate. Dužina trajanja istrage takođe može nekad svedočiti i o tome da se stvari polako vode, da pritisak nekakav popusti, da stvar malo bude zaboravljena i tako dalje. Ono što je izvesno, nažalost, je da će javnost to tako percipirati. Vidite, mi sad nemamo odgovor pola godine, kako ste rekli, ili će možda to potrajati još duže. Čim nemamo odgovor pola godine od onoga ko treba da da odgovor brzo i koji u krajnjoj liniji, čini mi se, i najavio da će to brzo biti, onda je to prostor za razne špekulacije. I to je onda još dodatni faktor koji slabi ulogu pravosuđa. Mi moramo u razumnom roku dobijati odgovore, pogotovo na pitanja koja su... Druga stvar, ukoliko je i potrebno pola godine, dozvolimo da je i potrebno, hajde da uvedemo praksu da tražimo da na svakih 15 dana o tako bitnom pitanju nam se tužilac republički ili nadležni obrati javnosti i da kaže, ok, u ovom periodu došli smo do toga i toga. U narednom periodu istraživat ćemo to i to. A ne da imamo informaciju onda kad se stvar desila da će se nešto raditi i da sada verovatno do kraja nemamo nikakvu informaciju. Imali smo ovih dana i druge afere. Imamo sada trenutno aktualnu situaciju reketiranja, odnosno prisluškivanja. To je afera koja je nadogradila aferu reketiranja, gde je vlast u Srbiji, neki ljudi bliski premijeru Vučiću optuženi da reketiraju određene američke kompanije. Šta se dešava sa tim? Da li je to dovoljno jako i aktuelno da se nekakvi tužioci, jel tako, obrate javnosti i da kažu ovde ima elemenata, ovde nema? Kako da ne? To je upravo situacija kad ne da bi trebali, nego bi morali da se obrate javnosti. Ali je prvi preduslov da imate jake i kao što ste i rekli, jake i slobodne tužioce koji su sposobni u tom trenutku da izađu i da se obrate. Ali mislim da mi nismo došli do tog još stepena. Kod nas vi imate sudnicu u medijima. Sad se građani opredeljuju ili ovaj kriv, ili kriminalac, ili uzo i tako dalje. To su jako opasne stvari. I vidite i kroz te slučajeve koje ste pomenuli da imate prosto jednu instituciju koja bi to morala da radi, koja to ne radi i onda prirodno drugi da tako kažem, institucije društva preuzimaju tu ulogu.
prebacuje se suđenje. Ko preuzima tu ulogu? Kada mi imamo Bilo ko dovoljno premijera jak. Vučića koji govori o tome da ne da Gašića i Lončara i da on preuzima svu odgovornost, ili kada on govori da ja sam uveo Ivicu Dačića u koaliciju, da li je to dovoljno, i uprkos tome što je znao za snimke i za susrete sa saradnicima Darka Šarića, da li je to dovoljan poziv institucijama, pre svega o tako tužilaštvu, da ne reaguju? Ne bi smeo. Znate, imali smo mi i drastičnije primere. Imali smo mi situaciju da se obraćalo tužiocu za ratne zločine, pazi šta kopaš u nekom slučaju. Predsjednik tako je. To je na prvom mestu u toj situaciji bi morao rukovodilac te institucije da izađe i da kaže čekajte, možda je greška, možda je zabuna. Ušli ste u oblast koja jednostavno nije vaša. I može biti da je pitanje propusta, dešava se, ali ovo moramo da objasnimo ljudima da ovo vi ne možete da odlučujete, da to u jednom društvu ustanovljenom, kako naš ustav kaže, nije vaša oblast. I to ne smete da radite. Međutim, vi toga nemate. Vi takvu reakciju nemate. I iz toga i običan narod i građani mogu da zaključe da je to ipak legitimno. Predsjednik vlade, bilo koji, i predsjednik države, bilo koji, čak i ako izleti sa nečim što je potpuno neprimereno, to u jednom zdravom sistemu bi bilo amortizovano snagom institucije, koja bi rekla ne, to okej. Nasmejali bi se malo i nastavili dalje svoj posao. Međutim, ovde to ima daleko veću težinu. Gospodine Majiću, hvala vam mnogo na razgovoru za istinu. Hvala vam.